Go. Kubli shibun perlok baro katkum kanasa ka anular solar eclipse lani gajing bam Hynroh kasngi kabankong jung news nam arjar arway kan jam ta kasngi kata kashpau tarik banai Jun ka anular solar eclipse kaja haba ubanai udaya lenti hapadeng kaperthai bat kasngi hakani grukom bam Hynroh kasngi ubanai unum kalot ya kaperthai na gajing syai kasngi kanasa kalapenmi ya kamap kabapen ya kabenta jong gajing syaka gajing syai nakasngi hau benai haki benta ba pher kaperthai hakani kamap la itu baha India ngin la bani iya gani ka solar eclipse tang na Ladakh bat Arunachal Pradesh kabar sedang naduk kapor kat arsan PM bat ne adu kumba kat arsan puwei PM nak benta jongki haki babun ki wepat ki jaka ya gani ka solar eclipse on sakhi nadu ka shibaji sapu RPM Indian Standard Time mat kan ne hadu in real sapuai PM Indian Standard Time kajing sedang mat jingne kani kajing kadum ya kajing syai kasngi do benai kaya pher nagawe ke benta jong kaperthai nagawe pat kidon ki benta bakan ne tang dagi minit pat donru bakan ne dagi kenta man sipen kan mau kidon southly ki eclipse ki ban saja ha news nam arjar apuai artli ki lunar eclipse ni bam Hynroh benai mat artli ki solar eclipse lani bam Hynroh kasngi kawai kala debja kata kadai ke lunar eclipse kabalaja hak arpen tarik ubenai me mentau senam